chibai vek ule ka video ma salama zona le chan kha inlo mu karing zona comment lama tanga ka don chan lo tam tak oma zona theng khat thiamang toking karon chang le don ani zona ma saber zo tu chu John Pachuau ania a zona chu B2 bomber te hi India hian anei VM anei lo chuan leithei ani angem zona dang marei M steno atangin steel bomber hi India hian anei thei lo ami nge alo nei reng jok ti le mama nam te atangin enga tinge India hian bomber aircraft anei lo leitum na te omem ole tuna chuan India hian bomber aircraft hi anei lova bomber na thober chu mun hla tak taka mel ma mun va bom chiat ani a an thlok thui thein bom an phur hnem thei hle ani attack aircraft te hian target te hi bom ve thei thoma se an thlo hlat lutuk thei lo wang le an peilo thi atlem dewa wangin bomber angin an effective lutuk lo ani tunla India din hun kanen chuan kanmel maram Pakistan le China ram te hi an hlalutuk lova Indian Air Force a jet fighter in dailo na ana sabok nen long range bomber hi nakin dewa leya kan ti po ani mai thei jet fighter la zani somparuk vel kan lama mobile bok nen multi role jet fighter kan nei ten mel ma om mun bom chevek turang mission hi anti ve thei tho bok ani kumkal talam khan bomber ho kha an hlomin ral thuam thatak an ni a mase tunlaya surface to air missile thar thatam taka om to awang le radar te hi a that to em awang hian ramtheng khat te hian bomber hi an ngai tha deuh to a melma air defense system ina ka thlak mai a hlawmani bomber na ang deuh ti thei tur melma hun poimo bom che turin India pon ballistic missile thatak tak range strang kan nei trewa heng missile te hian kan melma China le Pakistan te hi a phin dar ve thei khopang jet fighter kan nei te hian air to air refueling an ti thei deuh vek awang hian mel maram chungril takpo kan va bei theya India hian nuclear ral thuam hi khomwal tuipui le boruak atangin akap chuak theya bomber aircraft te hi an liana B2 Spirit anga stel lepo ni se surface to air missile le jet fighter 10 an detect to chuan inveng theilowin satelmau bung kan tum ang mai ani don ani long range bomber hi USA Russia le China ram chawin an neya India hian kan la nei ve lawani multi role jet fighter te kan ring roll ala ni deuh hria mase kumsang kha jakwa som sari pakhat in dona le Kargil war po khan uneffective ve le tho ani bomber hi India hian leya tumemo tumlo emo khalam kha chu vai ho kuta da le phot mayang u Mizoram tanga leitur awang boxi keini ai nan thu jok boxi a zona dot le OP a khiang te atangin IAF MMRCA 2.0 hi enge han soi fia deute ole MMRCA 2.0 medium multi role combat aircraft hi India in jet fighter za chuang lei atumna ani a MRCA tender ti te pon an soibok ramhrang in jet fighter an nei te chu India an ron zora India tan enge thaberang ti kan endon ani fiat ve mei meya MMRCA 1.0 zok hi kumsang ni pasari lam thil kha ani a kumsang ni sompania Rafael program kha nol ani hnuwa Rafael somthum paruk lekha kan ti thale ani kha kanram melma Pakistan le China te ma chon tur hian Indian Air Force te hian squadron somli pani velan mamoa thona upalam to unretire ve reng nen tun nai mei po khan Rajasthan Jodhpur ami MiG-27 a retire ani kha squadron khata hian jet fighter som pariat velan om thina tuna hian Indian Air Force hian squadron somthum vela operator squadron som pani vel kan lama mobile ani chu aircraft zani som paruk vel bor kan ma mobile bok tuna jet fighter kan order to chu Tejas Mark 1 somli le Tejas Mark 1A somriat pathumani a hengau hian tuna India in Russian siam jet fighter hlui to tak akol mek MiG-21 ho hi athak dona jet fighter hi kan lama mo tam hle don ani Tejas Mark 2 hi development an la ti don chawa
kumsang ni somni pariat vela production anti don chau ani Indian Air Force yan Tejas Mark II zani vel hi lei atumbok mase heng ho hian Jaguar MiG-29 le Mirage 2000 te hi anthak don nia soi ani bok heng zong nuwa po hian thlona zani som paruk vel chu kan lama mo bel tho ani Orca Omni Role Combat Aircraft kan en la hian tundin huna chon concept chau ani a engma ala clear lo ani AMCA 5th generation jet fighter hi India hian ma ala na sa hle a an siam zo huna nga hlel om hle ani MMRCA 2.0 contender ho chu MiG-35 Sub Gripen NG Eurofighter Typhoon Rafale F-21 Lockheed Martin Boeing FA-18 Super Hornet Sukhoi Su-35 Boeing F-15EX heng contender te hi MMRCA 1.0 nen khan ai nang deuh hloma avionics lam anti dang deuh ti mai lo chu India hian uluk dewa thlan chu angai don ani achan chu defense budget atang hian sipai tang lai le bang to te hlwa hian India hian aseng na sa hle ani MMRCA 2.0 program hi chu a hlot ling tura ngai ila ma se eng ma chu soilok theilo ani India Chief of Defence Staff General Bipin Rawat apo khan a interview na a soidanin ral thuam lei ho hi a hlomin kan la lawanga achan chu refurbish le replacement time hi a boi thlakin thok le khata lot anasa theilu tuk ati ani claim te a order hi a thatna tam tak om zoga siam that ngai lai le thleng ngai te a omin le defense lama tang pon poisa lama thok le khata pek trok angai don lo ani kan soilai a chun zom na ang chu ni thoma se zona then khat chan na chu ani ve thei tho ani ming lua lute a atangin typhoon kha lei lovin nga tinge Rafale hi an thlan RK avarte atangin tunlaya jet fighter thaberber lo date please in a in zu zui thowin ka hria hei hi MMRCA 2.0 contender ho soifia na chau ani dona jet fighter thadang 5th generation ho karon soitel don lo ani ama sabera MiG-35 hei hi Russian aircraft ani a he competition a hian thlona tlomber pol ani he thlona hi maintainability a Indian Air Force te du thu asam tok lova western ho thlona nen khaikinin maintainability a hian a thatok lo ani duangin a thanem tok lo hlebok he thlona hi a elpui dangte thlona a in electronics jet fighter a om avionics antia hian tlemin anu fual dewa tunla hian Russia hi avionics lama anu fual de ulek ani mase MiG-35 performance flying le carrying capacity hi chu a thale a soisel na turpo omlo a thlona design MiG-29 ang chi hi a thale a fu hle ani he thlona hi thlang doni lang chuan aman tlom wang hi ani deuh ka ring mase kamimal ngai dan chuan he thlona hi jet fighter dang competitor ne na buk chuan ka thlang ka ring lo adot lea Sub Gripen NG he thlona hi Sweden ram siam ani a jet fighter thatak mai ani a thatna pakhat chu a engine man hi General Electric F414 ani a he engine hi India medium weight fighter le 5th generation fighter amka thlona siam tur te man tur angkha ani a mase ka ngai vedan chuan he jet fighter hi chu kan lei ari nomlo achan chu India medium weight jet fighter siam tumnen hian ang characteristic le performance hi ai nang hle ani adot le jet fighter chu alarin kan hreto ome soilo polber ani anga Lockheed Martin F-21 hi ani Lockheed lamatang hian offer i tom tak le thatak min pe a chu aircraft ecosystem hi India develop ani chu mai baka India in thlona siam tum engpo AMCA apo anthiam na mangin pui hi antiam bok ani F-21 thlona hrim en hi chuan a airframe hi F-16 nang deuh chi kha ani a conformal fuel tank CFT and fit bell bak chu danglam na omlo avionics hi a tha em a
F-35 jet fighter ami then khat an mang bok ani Pakistan F-16 ai chuan a thafe don ani an offer hi a thaviawa ma se F-16 ho hi kumsang kha zakwa sum sari vela an design kha ani a an design na hi a reideu lek to wang hian tlema du thu sam lo na om ve bok ka ngai dana chuan American ral thuam ho indona na direct a man bi khau hi rin rola nei hi ati chi lo mai thei raman hrek na sanction policy awang hi ani hun lo la om tura India ne nenge moa in mu thiam lo na om se India ram chu a hrek leanga ral thuam spare part te US lamatanga ron thon ati topanga kan ral thuam indona man tur te chu man thei loin an om thup mai don ani indona direct a man lo chi transport aircraft ate hian chuan a poi vak lawa Indian Air Force hian F-21 hi thlangpo ni se a tha chu gati pui tho jet fighter tha ani a maintainability le airframe design te hi a tha a that je chu mel ma be nan voi tam tak lo che chuak to a tha tok ti hi proof ani to ni adot le a Sukhoi Su-35 hi lo en ve leila he thlona po hi thlona tha tak ani a ma se ka ngai dan chuan India hian a leirin om chi lo ani kan jet fighter nei sa Sukhoi 30 MKI ho hi an upgrade nuwa super Sukhoi ho nen hian Su-35 hi anin match deuh thuak dona poisa seng tawa India hian a lei chu ari nom lo kan ram nge ya Hindustan Aeronautical Limited in Sukhoi an develop ve thei reng wang hian ani next contender a Boeing F-15EX ani a he thlona po hi a thale a heavyweight fighter jet category ani a ral thuam carrying capacity hi a thale ani he thlona hian record a nei tha in a tha je hi mun tam taka proof ani to a avionics a that mai ba ka payload capacity le endurance hi a tha em ani ma se he aircraft hi jet fighter kan nei sa Sukhoi 30 MKI nen category khat an ni a kamimal ngai dana chuan he thlona po hi India hian a lei ari nom lo achan chu jet fighter category in ang company khrang ve ve ni si a spare le logistic maintain hi a boi thlak du hle ani contender dot le a chuan Boeing FA-18 Super Hornet hi ani a he thlona engine man hi General Electric F414 ani a kumlo la om tura hian Indian Air Force apo heng engine ho hi standard engine ani mai don ani ka soito angin India thlona siam tur medium weight le amka in an mangdona heng thlona FA-18 hi a design hi a tha in proven aircraft ani a he jet fighter chance a that le na pakhat chu Indian Navy in deck based fighter requirement apo aircraft pakhat ani aircraft thatak ni in India hian athlang ve thut thei tho ani Eurofighter Typhoon hi lo en leila Rafale po soitel lo mayang he thlona hi a tha in Europe ram tam taka khuan an operate meka boru ka lew koi zok thei tura design ni in dogfight a effective le tura ngai ani a thlo chuan nu lok minute ni nuwa 1100 mile per hour sa chakina thlok thei ani MMRCA 1.0 kumsang ni sompani India in thlona a leidon po khan Eurofighter Typhoon le Rafale jet fighter tepani hi final list an ni Dassault Rafale hian chakna achang ta zoka tuna India in leile atumna apo hian he thlona pani te hi am buka rit viawarin oma India requirement a chuan Rafale jet fighter hi an leile mai chuarin omani tuna Rafale somthum paruk kan lei ayat lom hian France hian min offer le a Eurofighter hi air to air combat a chuan a thale a mase air to ground combat a hian nufualna nei dewani a radar man captor hi Rafale radar man PSA in claimin a technology lama anufual bok India hian aircraft emo engral thuampo leitum se kami aircraft ringot kha en ngor berani lo thildang en telve ngai chu a package zong initial expense maintenance cost weapon package radar source code kandram tana political le economic lama mason telna tur ramdang nena in nek boy hun le
pui kan ngai huna min pui thei tur ram le kan rin ngam ram te hi ani heng zong zong thlir kim vek si hian ral thuam tha cheng tam tak man hian ram le ram anin dor thin ani Eurofighter Typhoon hi ram sang pali in zom khom siam ani a missile pai then khathi USA siam ani bok heng ram enge mober nen hian im huthiam lo ta ila jet fighter man to deuh chu man reng thei lovin a om mei don ani Rafale Sukhoi MiG le Gripen te hi ram puina tel lawa mani rama an siam ani France le Russia te hi India tan chuan ral thuam lama an rin tlak em ani France siam Mirage jet fighter hi arin tlak em ma kumsang kha zakwa som kwa pakwa Kargil war po khan a performance hi a thahle ani ole asai lutuk don speaker turang mi kan ni lo nen obo makham don tlat thlona garon soiho hi keima mi mal ngai danin karon thlang dona chung ho chu pakhatna a France jet fighter Dassault Rafale panina a US jet fighter Boeing FA-18 Super Hornet pathumna a US jet fighter thau Lockheed Martin F-21 palina a Russian jet fighter MiG-35 heng chan na zong zong siam tur hian hun tam tak sen ve nga ya ngai no mi ti ve ni chuan like le subscribe ka khonga yin min lo me sak vela eng khona nge in thlan ve comment lama in lo soi don nia mang tha vek ule